Toma, gabaabsee deemtee yeroo kana immoo buufna. Gaabii dura ta'e yaada jijjiirtee moo jettan. Warri kan hiika mataa qabe kun hamaa beekti. Jaakkee waan nama gaafattu. Akka inni kaayyoo jijjiiru. Tooftaan garuu haala yeroo haala qabatamaa hojii jijjiiramaa deemu. Absoota na dur waa qofaa ilmoo fa'aa taasisan fa'aa gaafa eegalan raajii jiru. Hedduu deemnee eegamne hedduu deemu. Akeeka isaan kaanii jijjiiru. Akeeka isaan kaanii maali? Uummata Oromoo mirga babal'ummaa isaa mirkaneessu. Mirga babal'ummaa malee qabeenya isaa irratti akka baatu eenyummaa isaa akka qaafan. Namni wal keessee kabajamee jiraatu mirga babal'ummaa kun jijjiiru. Tooftaan adeemsi jechi naadeti jijjiiraa deemaa jechuudha. Kan isa kennu ni jijjiiru. Tooftaan garuu tooftaan jijjiiruu dhabuun kaayyoo ajjeesu. Yeroo wajjin haala wajjin warreen ammayyaa jedhanii balfii fi maal jettanii balfii maal hordofaa facaafatan. Hawa fayyadamtanii saakii fayyadamtanii adda adda wanti isaa adda adda waan ta'eef. Kanaaf jijjiirama akkasiiti malee wanti biraa ta'ee jiru hin jiru. Qabsaa'ota warra ati baattus warra hunda jidduu namaa fi gurmuu qabsaa'u jidduu akkaataa itti deemuu irratti malee biyya itti deemuu garaagarummaa ni jiru. Itti deemuu irratti garaagarummaa tooftaadha dhiira. Ijoollee immoo qabsoo bilisummaa qabsoo ilaalcha qaba. Warri gaafa immoo osoo nagaatti argamu. Isaanis qawwee uummata Oromoo garbitoota waliin barbaadan. Bifti akkasuma jechuudha. Garaagarummaan ni jiru. Jiraatee hin beeku. Akkasumaan namni addaa qabsa malee. Qabsaan dhugaa qabsaa'u. Galma tokko keessa taa'uu baatullee galma walitti qaba. Wajjin footoo ka'uu baatullee gara walitti jira. Inni garaami? Obboraaba kanatti roobse. Waggoota dabre kana maaliif calliftee hayyette yaaluun barbaade callisuu waan hedduu naasee yaaluun barbaade. Dhukkoosaa dhugaan jiru garuu maaliif yeroo beekti biitii wiidara ture. Garii isaanii ture. Sumabeessinaa lamaan ture gara kooli jiru. Sanbootoo maariin shagana keetii molaa'uu eegu qabu warri nuti waan barsiisuu qabu. Haala qabatamaa jirutti waan irree bujee nuti uffata keenyaa qabdu. Dhallinneen wanti himuu qabnu hoggaan himu gara nuuf dhufuu qaba kara nuuf dhufuu qabu wanni hundi. Wanti dhallinneen tokko sana lamaffaa yeroo sanatti haalli biyyaa haalli nuti dura isaa waan tureef carraa raraa yoo fiiraa taate yaaluu taate. Ani tahu mati dia mereka. Mereka karena pesan mereka bandang jauh berbeda. Pesan sekarang aku bosok deh. Pesan ki pura juga ada. Jabre, mereka orang ini oso kan dalam ini kalian ini, oso bilang udah kayak apa yang meja. Oso kan. If there was 10% chance, so please I want to try. Ukur zaman mereka ada itu rate right. Ini kalian ini jangan sampai alam kau dikali kerasan exploit kau berbalik. Itu ratu je. Ujar tu semua malu lagi. Apa nanti? Aku yang sampai itu ada ibu makan dan jamu. Terus tu bagi bagi. Lalu di negara nanti kamu dah betul. Asal malah kamu lalu berjadi DMP ini mana kita Samboda gagama keesenne samboda ilamne uletti kono robure daga kabnu bihe kula alela cima dura rabu bayyana tuale yo ranto ube cuma lansigan lakal mata dan didatte ko bayyede wa lahe sunje mukhatu duale cuma mate kabana munka budi daga dole to amal lama terkan umna de banne ga rata bure ujeti Mudumati naga bule di kajau wali
We need to rebuild our organizational capabilities. We need to reorganize, re-strategize, to remote at least one way. Ijaribat ni mulai itu tu mulai tu kerja itu. Akan apa tu persoalan tu baca wajah tu kan dia. Baca wajah tu kan macam macam dalam bermain. Why rumah kerja yang ada orang? Semua memang dia tak tahu. Kalau nanti aku kalau fikir nomor kedua bagian lawan nanti gitu. Azab akan nanti kayak nanti dia. Ni ada soalnya bangsa orang tu. Umman ni jo pera umman do pera. Mata ro amma lage. Bapak milihan nama khor ke jadi. Kilometer untuk kaisa ti kena se digajo. Tidak ber. Kijuan kawan kabana. Mobile serra pura. Puru kawan masih kita. Aduh tu bagan dar ki ko kana mo ira sera rakoran. Apa Wata kan kita itu kuluma di ufa rako mani samijo cuma daran oso kan kali nanti urung magala desa ko di kamar ini dari safar dari di sini orang di cuma ada nanti bukan ada di sini airport to gare kan dulu ke dawa gina tu airport to gare dawa gina tu dole nunggu munda sih kan malam. So pura ko kan nari natin isa na malala. Bayo ay mo kami kayo bigay sa ti. Mga dapat ang mga ano. Hindi kami dali doan nari. Ugat ka doan mo dum gagali si mamali na yes check kare. Ikat ka namin. Why ang betu? Yo ayo din babo din wala wala. Raja, baru mau berapa tu yadi? Obi orang makan ni. Jadi malah kebarate. Nam to popular होता है ओसो सलाता भी होते ओसो हुत्तु बाबते का तू अभी ऐसा खाते बिलाही लोटा सीखन धर्म बस कर बेटा वाह मैं बोला सीगले में तो कौन कौन सा पड़ गया मेरे काम ओ ओके सब बोला के हो सीखन पूरे दिन को तो सीखा सब मीडिया का पूरा नहीं उन देखती तो मैं खाने को मजा ओ अजय हम काम नहीं मिला देखती मतलब पूरे दिन से रहा सीगले थी चीज Sigar ni, gara biro akan kira siakan udah sigar aja. Jadi agar tu orang agar tu orang ada tu kata kapan ulama ya, kalau semua kisah baca kan, kalau semua sebut jangan, apa itu orang mana? Gapa kan, lepas luar kan, dan masih kan masih mau habis kan, mana mungkin orang ini, orang sigar ni tak ada cipur ada, ubah lah. Kalau ini makanan kerja boleh, orang kan, jadi ni ada hati lah. Ni यार ni करते यार आई बाहर को शरीर में तक ऐसा ही गलत है हां 10 बोरा ने तू असि गए हुन बोले हम मौका दे से ना हुन मार पर बेटा बोले होते 5 साल का बुकन दे 5 साल का ni बुद्ध से की खुरा से न सुवासी नगयान सगा कथे ना सी ओपदे नगयान का पर असो पूरा ni सब रंग गया सारा हम तो कुछ आ आई गया मोदा तो पर मसा मोदा बासी उधर आग बड़ी जानी इनका ब्रेन अनाप स्विचर अगर रूम में कंप्यूटर स्काइलाइट का अगर जोड़ी कंप्यूटर पूरे नमक एक साथ बात नहीं पूरी ही मसीबत थी बनी एक ने किसी पे बोला अलग रिश्ता बना वो इवन नेवर जो कर के वो करवा जरा के मुंडा करे थी होटल आया होटल आया नहीं Malah yo ondari dulu. Apa mah jarang. Kemudian yang itu kali, kita orang mau dan ready. Bo, ini tu boga hentam sikap saya. Ibarat tadi, bila sikap hendak kerja kerja kerja. Kita mau orang berada di sini. Lutu pasti sih, nanti kita kasih gaya ho. Lutu pasti. Mari ni, angkat mari mau saudara orang ini kopi dulu. Lama lima hari kan, masih orang ni. Ambo berapa jam berapa? Mengkola berapa dah? Kini kita dah nama nama dah kondu. Mana berapa dah ni kereta? Mana berapa? Ayo media di. Wargian mana gian kata. Gapa hotel nanti hotel ini. Coba lah ugama hotel ni. Modu mak kali nanti wajib itu. Modu mak modu nanggut. Mana gian aja.
Jata biar karagaa tuutiin ceeka barreessee oo deebisee waa mootummaa. Anaa boqotaa. Namni eenyuukaa asii dhaqee waan qabdu Paakistaan hin taa'ine waan nageetti bitata taa'e yoo baaboo teessii haari nagayaan deebi. Mootummaa san deeggaruu barbaadda deeggari keessa seeni. Oo deeggartu immoo nama afaan baatee asii osoo deemu wanni mootummaan gaarii hojii takka lama sadii afur shan. Useenu mootummaa Oromoo deemu mootummaa Oromoo kayyoo mootummaa kan Oromoo filatti Oromoo dhagalas. Tokko mootummaan kan Oromoo filatteetti deebi. Okee inni deebilan deebi Afrikaa Dimookiraasiitti wajjamu. Aya. Kun wanti mootummaan Oromoo gooti uummata keenya gooti ganda akkanaatti bakka akkanaatti gama barnootaati gama diinagdeeti gama nageenyaati gama fayyaati takka gama sadii dhiisi gadi barii fari rakkoon hin jiru. Garuu osoo waa takka nargin uummata keenya kan madaayaa jiru irratti soo itti sirbisuuni rabbi biratti illee nama biratti illee zaayi. Namni keenya biyya alaa maaliif dhufe ga'ee itti biraama. Nama keenya akka usu muututti mee bara. Nama dhageessanii bara. Wata guddaa barsan kun. Akkama baala keenyaa sun banaan. I know these people. Isiniin beekaa bara. Asii kaasee hanga jaallatti hanga mooyyaaletti hanga beekitti uffatanii beeku. Duraatti yoo inni qoradhe waggoota lamaan biyya kun ilaaluu immoo keessa deemee jira. Uummata nama dhaga uummanni dhaaba. Hidha hoggaan bahu akkana Oromoon hin eegu. Nagaa hoggaan isii ta'u aboo bari akkana nagaa hin jedhu kaasee kan kuchiinaa jettan. Haa ajeen naannoo ta'uwwan lolle garuu gaddeessu. Ulfaata ammaa uummanni hoggana isaa dhaga'u. Eebitu. Uummanni an isin jiru waan isin gammachiisu isinitti qotin jiru. Isinitti qotaa seeru gaafallaa isin jiru. Garuu bagana dhageessu. Waan neemuudhaan hin jeef gana garuu abbuteessa. We need to plan. We need to re-energize. We need to refuel. Akkasii qabaan. Ukkoon haasaa keenya siigan hoggana keenya daaraa godhan deemnee jaaru. Warreen siinjee. Bikalaa kandeetu osoo mataan miidhaa jiru osoo miidhiin oolaa jiru absoo warqaan osoo deemee lafaa godhan amma fayyifanne ijaarree jirra jechuudha. Ammoo warra bula qophii namni keenya gabiyyaa akka callisee hundagee callis. Bakka callisanii bakka haala galfattanis waggaa meeqa osoo addaan nahin absaa turtan. Ammoo haala galfattanii sumuu isin rakkoo xiqqeessee amma walirra kaa'attanii itti deeminaa jechuudha amma itti gara hin deemu. Waa'ee empaayaraa kun gosa gosa. Empaayaraa takka takka ka diigamuu fala taateetti. Takka takka ka diigamuu siis diiguutti. One side does not fit all. Mootummaa Itoophiyaa sirrii mootummaa Itoophiyaa the state akka itti ijaaramte miidhaa qaba. Akka itti geesse miidhaa qaba. Miidhaa hangammaa sirrii Itoophiyaa turuun nurra ga'e caalaa diigamuu isiitii kun akka guddaa duraan ga'u ta'a. I know this was counter to nationalism. Garuu waan isin hin taane waan isin hin taane an beeku. Isin gammachiisu hin jiru. Sirna the state ammoo ta'ee gaggabamu. Mootummaa Itoophiyaa sirna mootummaa agaramanni the state has to continue. State Itoophiyaa akka ittiin bultu haala ittiin bultu sirna ittiin bultu nama ittiin bultu caasaa ittiin bultu hooyya'uu qaba jijjiiramuu qaba yoo daa'u. Steetiin ittiin cinnaan adda doonaan garuu isin kijibina Oromiyaan hin jiraattu, Amaarri hin jiraattu, Tigraay waan Tigraay keessa deemu jiru laala. Maaliif way the state was built. Itoophiyaa state ammoo warra jiraattu kana hin jiru. Wanti kana waan hafu walaa keessatti haalli steetiin nuti waa'ee risoorsii guddaa garamaa humna qabeenyaa seentarratti qabatee irraa deemtus walummaa siyaasaa argatan siyaasee irraa waggaa bara kana sun barreessee jira. Kitaaba lammataa kan barreessimu kana diitee barreessee kan agarre irraa baatus hin ta'u
dominating boleh tu. So, state Ethiopia reform no say the government, the state. The state, orang boleh zaman ini semua immediate kan? State Ethiopia protect go to be reform go to. At the moment, bala hamak Ethiopia boleh kaya orang yang baru, tu di mana? Sendiri. Ada pada mana tu? Amat tidak स्वतंत्र नहीं. आराम में जीऊँगा वो, आराम दुनिया लो. मिल पाओ हो जाए. Milonya mau lebih, kok apa? Dunia jauh tu, super power Amerika yang ada yang kerja yang apa itu? Boleh tak? Sama apa middle power, dia orang kaya pun, nano kaya kita kaya tu. Libya berada, Sudan berada, Yemen berada. Di Rusi, Syria dia di dalam apa aja? Orang lagi kamu tahu kan tidak sih kan? Tinggal bisa ni. Array वो जिला देने जाएंगे. Array वो जिला देने जाएंगे. वो सोयाम बाने यार इस जगह बाने में जरा हम तो कहेंगे इस नहीं करेंगे ये सुंदर देखो. या? आशा कमाने की भाई है. बोले नहीं करते तो यस. काम कसूर. jadi pun kami juga ada jodoh kan jadi tak tahu dia. Maliki galu juga jodoh dengan apa aku dia. Wani boleh ada apa sama kau kan? Sani abad maru orang dari ulur galu bisa dari dah dia baiklah. Nanti kayak boleh jadi pengurai. Bukan dilarang jadi jangan kau tu bukan. Mana apa dia baiklah ni? Gale dua tahun. Orang dia ni malu lagi ni. Abo, ada masih tak? Orang lagi. Abo di dalam, orang lagi tu kamu mesti nak di suatu hari jadi nak jadi. Ada siapa aja yang kita tu gale. Ada pun boleh lagi. Kalau pasal berkat yang apa tu jangan lagi. Jadi, ini semua. Bahaya tu biasa terbaik. Garumo. Yani untuk orang kena akan tinggal. Omaran ni ugan berkata lagi kena perlu bermukalan ni praktek macam ni. Kalau ki kalau seperti ini, orang kerja, gimana kerja? Baki orang kalau orang punya jadi, ada orang kerja tidak itu, anda kan nanti ganda terlalu mereka. Orang kan hari ganda tu. Orang juga mungkin tak ada juga orang. Negara itu tu apa kasar? Ganda kerja history tu. Nanti ganda gagal. Nama wajib agar situ tu. Wajib agar situ rating bo. Kalau kalau jadi ganda kerja dia tu. Ini kalau jadi wah ada lokal dia mungkin ya. Agar dia orang negara diri lagi, diri boleh, jadi kasih ni. Juga orang boleh, orang boleh, mana bukan kerja ni, bukan apa boleh ni. No, wah, bukan ganda orang boleh, lama kian lama. Gawa aku dah bukan dia terde, nanti ganda kan. Ya jadi mama, gawa minta dalam belakang, kalau nak ada sini belakang, jalan dia. Ini work electrika, ada belakang jalan jalan ini kan bisa. Gawa tahu itu, gawa tu punya kedai dia mungkin. Kau bukan nanti kan dia. Kau minta dari mana? Ini masih aku mungkin kau mesti siapa apa kalau siapa ngerti, orang siapa itu. Duti ganda kecerahan, orang ganda orang EU ni. Oji sama oji dia, oji jadi sakti saya ni. Oji tu mana itu? Negara tu mana orang apa? Oji secara kesimpulan dua kali. Orang ini salah itu. Oji lagi.
እኔ ያደረኩ ያለው ለሁሉ ጥያቄ መስጠት አለ። አሁን እያደረኩ ያለው ፎረም መፍጠር ነው። አብይ አንድ ኢትዮጵያን የበደለበት መንገድ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የፖለቲካ ዲስኮርስ ምሁራዊ ዲስኮርስ እንዲሞትና ተራ አሉባልታ የአየር ቦታውን ዶሚኔት እንዲያደርግ ማለት ነው። ፖለቲካል ዲስኮርስን ገደለ። ከሌላ ያለው ኦሮሞ ያደረገ አማራ ያደረገ ተናበቶና ይበጣባ ተራ ወሬ ኖ እኔ ማለት ነው ግልጽ ሆነ የሐሜት ሳይሆን ግልጽ ሆነ ፎረም ነው እየፈጠሩ ያለው። ሁላችሁ እኔ ባለሁበት ስቴት ተጋባችሁ የፈለጋችሁ መጠየቅ የፈለጋችሁ መናገር እኔ እስካለሁ ድረስ ማንም አያፍናችሁም እስከ መጨረሻው ድረስ ማለት ነው። ወደ ስድብና ወደ ማጣላት የቡድን ማጣላት እስካልተሄደ ድረስ I am here to give you an opportunity. በሐሜት ሀገር አይገነባም፣ በሹክሹክታ ሀገር አይገነባም። ሀገር በክርክር በድርድር በውድድር በገሃዳዊ ውድድርና ክርክር ነው ሀገር የሚገነባው እና ፎረም እየከፈቱ ያለው መጣት ስለተሳተፍ በጣም ነው የማመሰግነው። የወያነሳቸው ጥያቄ ስመለስ ኢትዮጵያን እናድን አልኩ እንደ ኦሮምኛ መልሼ ነው ነው ብላ ባይል ኢትዮጵያ ኢምፓየር ነው። ኢትዮጵያ ካልፈረሰች ኢምፓየር ደግሞ ካልፈረሰ በስተቀር የህዝቦች መብት አይከበርም ማለት ነው። እሱ አንዱ ነው። ይሄ ፐርስፔክቲቭ የኢትዮጵያ ፐርስፔክቲቭ መሆኑ ነው። አንተ ደግሞ ህዝብ በጣም ተከባብሮ ኢትዮጵያዊ የሚል አቋም የለም ምን ይቻላል? ይሄን ያንተም ፐርስፔክቲቭ ነው። አንድ አመለካከት በኢትዮጵያ ማቆም ይችላል። በጣም ተከባበል የሚልና አይ አይበቃም ሁለቱ ከአንድ አይነት ዜጎች ይመጣው ሁለቱም ደግሞ ከመቆርቆር የመጣ እነዚህ ሁለት ሀሳቦች ማስታረቅ ያስፈልጋል። ለሱ በኦሮሚያ ለሱ ላንተልስ ነው ኢትዮጵያ የስቴት ቢልዲንግ የሀገረ መንግስቱ ግንባታ በጣም ለማስፋፋት ነበር። ስቴት ቢልዲንግ ነበር ወደ ኔሽን ቢልዲንግ ባይሳይዝ ደሞከር እሱም ተጨናገፈ። ግጭቱ ገባል ቆና መጣ ለመለስ መጡ ለደረጃ ስራ ለማዋል ፈለጉ። ግን ከአባገነን ስራ ጋር አያያዙ ፌደራል ኢንቲግሬሽን መጥቶ ነበር። የባሰ አገራት ፍራግመንትና ሰርቲፊኬት የሆነ ማህበረሰብ ነው። አብይ መጣና ዲሞክራሲያዊ ማድረግ ሲገባው ኦልሬዲ የተወጠረው በማፈንዳት የህዝቦችን መብት በመመለስ አንድነታቸው ማጠናከር ቀርቶ የሀገረ መንግስቱ ግድ ነው አገር ነው ግንዱ ገዛገዘ። አብይ የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግን እንደ ምስጥ ነው የበላው። እኛ እኮ ስንታገል መለስ ስንታገል የመለስን አካሄድ የታገለው እንጂ ኢትዮጵያ ሀገር ነበር። አሁን የሚያስፈራኝ ኢትዮጵያ እናድርስን መፈክር አይደለም ዘርጥቄ ብናገር በሴኪሪቲው መስክ በኢኮኖሚው መስክ በዲፕሎማሲው መስክ ያለው ውድቀት ዘርዝሬው ብናገር የባሰ ሀገሪቷን ለሌላ አደጋ እንደሚያጋልጥ ነው ማለት ነው። I don't think without that. I don't think without focus. ስለዚህ የእናድን ነው መጀመሪያ ችግር ውስጥ እንዳለ ሁሉም የሀገሪቷ ዜጎችና ህዝቦች የዚህ ሀገረ መንግስት ቀጣይነት አስፈላጊ መሆኑን ወብራባውን ተብያለሁ። የኢትዮጵያ መንግስታት እስካሁን ያለው ሀገረ መንግስቱን ተጠቅሞ ጉዳት አድርሰዋል። መገነጣጠል ግን የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት መፍረስ ግን ለሁሉም ህዝቦች ከፍተኛ አደጋ ነው። ይሄን በያተበት ለምን ጥሩ መናገር ወንዴ ከይባል ወዳጅ በቂታቱ ቢሰይ አሁን ያለው ኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ከፈረሰ አማራን ኦሮሚያን
ትግራይ ላይ የሚባል አይመሰረት ወጥ ከፎቅ ላይ እንደተወረወረ ጀበና ብትጥራችሁ ነው አገረ መንግስቱ ያው ይወጣል ነበር ለስቴት እንዴት መሰረት ነው አንደኛ የስቴቱን አስፈላጊነት ላይ በጣም መሰረት ነው continuity of the state is essential ስቴቱ ከሌለ የመቆም ጉዳይ የሁሉ ጉዳይ የትቆጣ ይደርሳል ይሄ ከማቆም በኋላ እንደዚህ ነው የሚለው ሁላችን የበለጠ አንድነትና የተጠናከረ ማዕከላዊ መንግስት ያስፈልጋል የሚለው አይ ሞር አውቶኖሚ ያስፈልጋል የሚቀጥል የሚለው የዛ ሀገር ዜጋና የዛ ሀገር ሼር ሆልደር መሆኑን ተቀብለን ነፍጥንና ጉልበትን ከገበያው አስወጥተን የአበቡስ ፖለቲካ ትተን በጠረጴዛ ዙሪያ በመከራከር በመደራደር አስፈላጊ ሆኖ በመወዳደር የሀሳብ ገበያውን በማስፋት ሀገር ወደ ማዳን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ይሄ የትራፊክ የተናገሩትን ዛሬ አይደግሙትም። እኔ ፖለቲካ ኦንላይን ነው ያለው እንደሌሎች ውጭ ሀገር ከወጣሁ ጀምሮ ጽፋለሁ፣ እናገራለሁ። አይቻልም ኤልዋን ከፉ ሁሌም ቢሆን ኦሮሞ የኦሮሞ ታግያለሁ። የኦሮሞ ጥያቄ ዲሞክራቲክና ፌዴራል በሆነ ኢትዮጵያ ማዕቀፍ መፈታት አለበት የሚለው አቋም ነው። ለምን ዋሽንግተን ካልገባን I don't need anything. I don't need anything from people. I'm here to serve people. ኢትዮጵያ ምርጫ ኖሮ ነው ያንተን ድምፅ ለመውሰድ ማጠረጠሩ ነው። የሚያቀረቡት እነማን ናቸው? የሚያቀርቡት እነማን ናቸው? ታሪክን የማይረዱ በአቋራጭ ሲኬድ ገደል እንደሚገባ የማይገባቸው ነው። ያ ቤት ትልቁ ስህተት ጥፋት ሰውን ሞኝ አድርጎ ማለት ነው። ምን ያህል ነበር መሰላችሁ? መጀመሪያ አካባቢ እኛ ኦሮሞችን ለብቻ ተሰብስበናል። የኦሮሞ ብሔረተኝነትን ጫው ይሰጣል። አማሮች ይሰበስብና እንደዚህ ጠባብ የትግራይና የኦሮሞ ብሔረተኞች ለበሳቸዋለሁ ኢትዮጵያ ወደ ሊገራለች ታላቋ ኢትዮጵያ ይመጣለን ምንልስ ነው እያለ ሴም አዳራሽ በዚህ ነው ሰዎች ነው ነው ይሄ ማለት ነው። አንደኛ ህዝቡ የበለጠ ተፋፈረ፣ ሁለተኛ የማናወራ መሰለው ታን ወጣ ዶኮ ቤት እናረግ ምን ይሰራ ነበር ተረዳው ነው። እንዲህ አይነት ፖለቲካ የትም አያደርስም። ኢትዮጵያ ያሳብ ይበዛል ለምሳሌ ኦሮሞና አማራ ታሪካዊና አሁናዊ ያቋም ያመለካከት ልዩነት አለ፣ ሰፊ ልዩነት አለ። ታሪካዊ ጠባሳ አሁን የመጣ ያለ ጠባሳ ይሄን መካድ አያስፈልግም። ይሄ ኤሌክትሮኒክሱ ደግሞ ነው። በዚህ ማቀም ችግሮች አሉ፣ በኢንተርኔት ችግሮች አሉ። እነዚህ መካድ አያስፈልግም። ይህ ማለት ግን እነዚህ ሁለት ህዝቦች አብረው መኖር አይችሉም። እሳትና ጭድ ናቸው ይላሉ መጀመሪያዎቹ። አሁን ደግሞ ሳምንት ያለው ይፈልጋሉ ነው ኦሮሞና አማራ ሁለት አይነት ህዝቦች ናቸው። ረጅም ድንበር አላቸው። የተሰባጠረ አሰፋፈር አለ። ይህን ህዝብ መለየት አይቻልም። ምንም እንኳን ባንዋደድ፣ ምንም እንኳን ቆስጣችን ጋር ዩቤት አክሴፕትስ የኦሮሞ የአማራ ኤሊት መቃወል ያለበት ወደድክም ጠላህም አብረን ልትኖር ፈጣሪ ቀርቶ ፈጣሪ አንድ ቦታ ይፈጠረው ዘዋር አይደለም። ፈጣሪ የፈረደብህን እንደምን ተቃጭለህ ቁስልን ጠግነህ መቀጠል አስፈላጊ። ለሴም ለትግራይና ለአማራ ለሴም ለሶማሌ መሮሮ ለወላይታ ነስጋ የብሔር ችግር ያለው በኢትዮጵያ ብቻ ነው። ብዙ ሀገራትን ኖር ያለው የብሔር ችግር የሃይማኖት ችግር አሉ በሀገር መንግስት ውስጥ ሆሞጂነስ የሆነ ህዝብ ሄትሮጂነስ ነው ማንኛውም ማለት ነው። ስለዚህ ያን እያቀራረቡ መሄድ ያሰባል። ከቋንቋ ጋር ላይ ያያቸው ኦሮሚያ ውስጥ ኦሮምኛ የማይችል ሰው ስሜት ይደረጋል ይኖራል። እዛ ብቻ ነው። አማራ ክልል ውስጥ አንድ ትግራይ አልቀረም ገና ጦርነት አይደለም። ሶማሌ ያራቀኝና ሁለት አካባቢ በኢትዮጵያ ስም የአማራውን ኤሊት አስጨፍረው እኛና የትግራይ ሊቃንን ለመምታት ጂዲ ያደረጉ አይደለም።
ለሚያፍሱ ነው ተያራቁ ነው ታላቁ ኢትዮጵያ እንደባለ ነበር ወኔ ቆርጠው ከበዱ ላይ ቆርጠው ህዝብን ጨረሱ አጨረሱ ከዛ ከትግራይ ጋር ሲታረቁ ደግሞ አማራ ነው ሲገቡ አሁን ኦሮሚያ መጣው የኦሮሞነት ባንዲራ ያወረበለው የኦሮሞ መንግስት ነው መጣው ለቋጭ ነው 4 ኪሎ ምናምን የኦሮሞ ህዝብ የታገለው እኩልነት ፍትህ ነፃነት በአገሩ ላይ ደቂው ላይ ላለመረገጥ ላለመገባት እንጂ በሱ ስም አምባገነን ስልጣን ላይ ወጥቶ ሌላው ብሔረሰብ እንዲያቀርብ የኦሮሞ ህዝብ የሽፍቶች እና ተስፈኛ አምባገነኖች መደበቂያ ሊሆን አይችልም። ባህላችን አይደለም፣ ዓላማችን አይደለም። I want you to say that the same. አማራ ሙስሊም ሶማሌ በአንተ ስም በሌላ ማህበረሰብ ላይ የሚደረግ በደል መቃወም ግዴታ ከፍርድ ቤት ጋር እያነሳው ኦሮሚያ ውስጥ ሀቅን መጋር ያስፈልጋል። እኛ በጣም ተሰምተው ኦሮሚያ ጥያቄ ሲነሳ ማግኘት ነገር ጥያቄ ሲነሳ ከሶስት መቶ በላይ ክልል ባንዴ የተከፈቱት ባላገር ተነሳ እዛም ማሩን አባርተን የከተማው ብዙ ነው ኦሮሞ ነበር የከተማው ቋንቋ ማቸው ግን ስህተት ነበረ ይላል ስለዚህ ነው ማለት ነው አንድ ላይ ተጣሞ በሰማ ነበር ሶዛ ባይሊንጓል እንዲሆን ሰው ባይሊንጓል እንዲሆን በእኛ ጊዜው ኦሮሚያ ክልል አማርኛ ተናጋሪ ወጥ ነበር አፋን ተሰውሰን ከዛ ደግሞ ኦሮሚያ ክልል አማርኛ ተናጋሪ ወጣ በአማርኛ ክልል ሌላ ወጣ እኔ የተወሰነ ነገሮች ነበር የምትቀመጥ ይወጣልስቴ ከዛ ማማራ ነው ያቻለ የቋንቋ ፖሊሲያችንን ማየት ይችላል ከፍተኛ ኤንፋሲስ እንግሊዝኛ ላይ ተደረገ ምክንያቱም ለምን ነው እንግሊዝኛ ላይ ተደረገ አንድ ይሄ የቋንቋ ምክክርን እየተቀሰለ ይሄዳል ሁለተኛ ግሎባል ኮሚኒቲ መሆን መቻል ነው ኢትዮጵያ ያላት ናቹራል ሪሶርስ እንዳለ ሆኖ ትልቁ ሪሶርስ ነው ህዝብ ሰው የሰው ልጅ ሁማን ካፒታል የሰው ልጅ ዜጎች ማለት እውቀት እና ክህሎት ካላቸው አሴት ናቸው ስራ ካገኙ እውቀትና ክህሎት ከሌላቸው ማዘርከት ነው ሁማን ካፒታል ላይብረሪ ኦር አሴት አሁን ያው ዳራበር አንድ ሚሊዮን በላይ ዜጎች አሉ አብዛኛው በባርነት ነው ለምን ማለት ተናግራችሁ አንደኛ ቋንቋ ይዘው ሁለተኛ ታንጀብል የሆነ ስኪል የለው የሚላቀው ትልቁ ነገር ማለት ያለበት እንግሊዝኛን አረብኛን ስዋሂሊ ይችላል ሶማሊኛ ማስተማር ካለበት ፓርቲኩላርሊ እንግሊዝኛ ነው ኦኬ ያ የጀርመን ሀገር ትንሽ ስኪል ነው በአመት ይወሰድ ያለ ዋይ ስኪል በጣም ጎል ነው አንድ የኬንያ ኢንጂነር multiple ላይ ያለ ፕሮዳክቲቭ ኢኮኖሚካሊ ነው በፈረንጆች ነው ያንተ ያለ ቋንቋ ይናገራል ስለኛ ቋንቋ ፖሊሲ ከተራፉ ተቆጣ ነገር እንጀራ ያመጣል ይገባል ኢትዮጵያ ያላት ኢኮኖሚ አይደለም አብይ አውድሞት በዳና ጉዘን የኢትዮጵያ ዜጎች አሁን ላለው የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን በቂ የስራ ዕድል መፍጠር አይችልም ዜጎቻችንን ኤክስፖርት ማድረግ መቻል አለበት ሌበር ወይ ኤክስፖርት ሌበር ደግሞ ኤክስፖርት መታረቀው ኳሊቲ ሃይ ከሆነ የቴክኒካል ኳሊቲ የላንጉዌጅ ፕሮፌሽንሲ ዲሲፕሊን እና ቁጭ ያላገለ ነው ሳን እንኳን በፕሮፐርሊ ማድረግ ማይችሉ ካማት ላይ ማይችሉ ልጆች ነው መብታቸውን ማያውቁ ቋንቋ ማይችሉ ልጆች ባሪያ ይሆናሉ ማለት ነው ገረድ ይሆናሉ ሌላ ገረድ ትልቁ ስራ መሆን ያለበት ስለ ቋንቋ ስናወራ ካለ የብሔረኝነትና የብሔር ወገንተኝነት ትንሽ ወጣ ብሎ ሁሉ ቋንቋ እኩል ነው ሲንጋፖር ምን ያደርጋሉ ባለው ስለሆነ እዛ ሄደው የምስልና ደሴ ሰዎች ልጅ ላይ ሲመጡ ከብልጅ ይዘባም ነበር ወንድ ሊቆዩ አወርደ እንደዚህ የተመቀመጠው ሲናገር የተመቀመጠ ያዳምጥ ጠይቀዋል ግን ነው ያለው ገና ነው ያሉ ቋንቋ ሁሉ እኩል ናቸው ለሀገሬው ሰው ኔቲቭ ነው ቁጥሩ እንኳን ቢሆን
ስፔሻል ኮሚሽን ሰጥ ማንም ሰው በአመት ተቋቋም መማር ይችላል። ሁሉም ሰው ግን እንግዲህ መማር አለበት። ስራ የጨመረ የእንግሊዝኛ ችሎታው ጠንካራ የሆነ ሰው የተሻለ ስራ እያገኘ ሲሄድ ሰው በራሱ ፍላጎት የራሱ ቋንቋ የቻለ እንግሊዝኛ ላይ ሞር ፎከስ እያደረገ ሄደ ማለት ነው። እኛ የቋንቋ ፖሊሲንም አየት አድርገን በዚህ ላይ ተባሉ ዘመኑ አየት አድርገን በመንጠራው በማቋቋም በመጣም ተረፍ ነው ስለዚህ ነው ያቺ ነው በአጠቃላይ ሳሉ የሰውነ በማንኛ ተደራጀው ወደኛ ያለው ሎክ ሀገር ሁሉ ያለው አብይ ይሄዳል ሰዎች መንግስት አገር ማለት ነው ያለቀለ መንግስት ላይ የጊዜ ማባከን አለበት ይዞን እንዳይላገኝ ወይ ወዳይ ነው ማለት ይዛል ማታው ወይ በራሱ ያ ትልቁ ጠላት አብይ ነው ለተያዘም የነበረውን ህብረተሰባዊ ዲካ ጎድጎ በንቶ ያፈረሰው ራሱ ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ የነበረውን የሰላም ተስፋ ያጨለገፈው አብይ ራሱ አገሪቷ ወደ ጦርነት በማስገባት ኢኮኖሚውን ያዳከመው እሱ ነው። ከጦርነት የተረፈችውን ገንዘብ በሌሎች ቤተ መንግስትና መብራትና ሪዞርስ በመስራት በማባከል ኢኮኖሚው የገደለው ራሱ ነው። አብይ ከተቆ በራሱ ገደል ይገባል። እኔ ያለው ምንድን ነው አብይ ይዞም ገደል እንዳይገባ ምን ነው ከስለ ሶታ ያለው የሰው ገደል ይገባል አይቆርበት ይዞ ይገባል ብዬ ነበር። ዝም ስንል የተከማቸው ተቃሽ ይቀርቡበት ህዝባችንና ሀገራችንን ማዳን ያስፈልጋል። ለማዳን ደግሞ መወያየት ያስፈልጋል። መከራከር ብቻ አይደለም፣ መወያየት ሪፍሌክት ማድረግ የኦሮሞ ሊግ ሪፍሌክት ማድረግ መቻል አለበት። ዋት ሃዝ ቢን ሃፕኒንግ ወላሂ ኦሮሞ ስም ሁሉ ተባለ ያማው ሊግ ወላሂ ሲዳማው ሊግ ማሰብ አለበት። የኢትዮጵያ ሊግ ደግሞ ማሰብና መወያየት መነጋገር አለበት። አሁንም ጋብዛለሁ በሌሎች ሰዎች ያላችሁ ሰዎች ዌልካም ቱ ካም ማንም ሰው ሊያስተዋወቅ አይችልም። ባንዲራ ለምሳሌ ባንዲራ ነበር የሚለው አንድ ወደ ወጣችና ለምን ባንዲራ ይለው አስቀምጡ ባንዲራ ይዛና አስቀምጡና የፈለገን ባንዲራ የኢትዮጵያ ሲስተም ባንዲራ ተቀምጧል። የቤት ወጥራ ወደ የቤት ውስጥ እየተነገረ ምክንያቱም አየር ከዋጋ ተቃረሰ። አሁን መንግስት የሚያደርገው ሙከራ እየሳካ ያለው ምንድነው? ሰው አየው፣ ሊሚቱን አየው። የኢትዮጵያ ሊሚት የብሔረተኝነት ሊሚት አይቶታል። ይሄ ታህል የሚል ቀረብ የኢትዮጵያ የዋው በጣም ጥሩ ነው። 300% ታስ ተጨምሮበት ሰላሙ ከዚህ የባሰ እንዳይናጋ ነው። ህዝብ ተወዳጅ ያለው ይሄ ጋር የሚኖረው 2% ሲጨመር ወደቱ እንዲያተቀበል ይሄ ምስኪን ጥሩ ህዝብ እዚህ ምስኪን ጥሩ ህዝብ ላይ ግን እንዲህ ባሉበት መቀየር ዋይንቲ ሙድሮ ኢትዮጵያዴ ወንዴ አረዋን ጉዱ ተጋረ ስርና ከይሰትና ስርና አለስ ስርና ይላሉበት ሴት sirna sankeessa namicha fi hangana ramata di malee hundi waan angoo waan abdii fudhatan. Mootummaa kan keessa karaan amma biyyi irra jirtu sirrii jedhamanii yoo abiyyi nan tokko lama ta'an malee hin jiru kan. Garuu ni sodaata, lubbuu sodaata. Hoggaan biyyaa jechuun hin beeku jedhama. Hoggaan biyyaa jechuun waa hin arginu. Itu lain aja misalnya si kesasa orang. Mas kan beda orang bisa juga dan kau punya walau itu boleh. Kali itu benda kalau saya sampai sini pun mana kaya masa ini katakan negara kita sudah makilah berbuka bodyguard di sini boleh terperan buka. Siapa sih ini?
ati pura mute akuma thaiya prasan boruna sa jolle te pure kana sikhaya is stimulating nahi tha nan hinna jara kana to kandu ko ayu karni ka makai khana jira kunnan de khara ti nama ta kali ka badhe tu jira namni sirna sanke sa ju general tai minister tai commissioner tai namni maratu amma ju kana ini fatim amme kana du batu ya gare akora tu to amma ko babale itu isi cara hagam bade minister ta bhi general ta bhi buji to dodi na jara Betul. Anak, buat apa aja? Orang yang raya rumah. Orang yang dibuat. Wan, namun sama dengan abah yang berkendara kan? Indalarina. Nanti toko masih dia saya, agak wajar balik. Agak mudah nasi darbe. Isa iba kali nonton ada. Ini gada apa? Sabak gada apa dia? Anak itu betul-betul. Di itu sunjal lagi nya agak kamu lemak akhirnya itu. Jalan sumak akhirnya jadi saya wajib gede. Mak akhirnya kan itu. Mak akhirnya kan beli itu berapa itu? Nukio. Amat dibaca kalau kursi dia. Amma mo wan jari abimar yamani wani hama undara oromo ke taani khai jamar da kubar bata khale mujidari di sa wo duga baba ni ka baba aramo ruka bata ni di amar ka kamu gaya mujibar amar ho jara ko baba erati kille di logono te sami sa ke sabe baba ka muti umat gowan umat ugabe umat absobe umat hagadi dapat sini kan nama indor apa amma abimar itu berbalakan jadi kayak tadi akan jadi baru baru ini very serious jadi umat akhirnya ini bias beli itu sanggup usahawan bukan asing dia sanggup sama Aci pura maka sabri maka kenjal orang tua pada. No, kumpul ni orang mana, gari orang mana, khai gari di mana tadi, di jadi. Orang tanpa kalesa, ajar urajir. Orang tanpa kalesa, nama kita tadi. Ada juga orang bahaya menunggu itu. Karena itu orang yang ada. Karena balas. Iya kan dasar duit. Benar apa ya? Boleh kan? Saya naik lagi. Saya terbuka. Saya malas sama yang ada sebenarnya boleh kan? Dalgan. Sesaat ini dalgan. Kira saya kita sih berkali kali tadi. Dia mobil undang undang bicara. Orang sih lebih bicara kan? Karena kita boleh tidak apa aja sama. Kamu kenal betul. Orang jalan aja. Orang kenal orang itu. Orang boleh mungkin kamu. Wan dalam ujianmu, sudah kita semua dalam bawa dia orang itu musik dalam bawa dia orang yang mereka ini. Kenal akan beribadah, akan ada yang